Ćao ljudi, ako ste u potraži za jedan stan sa bašću, onda je danas optimalna opcija za vas. Imamo ovdje jednu veliku bašću uz stan. Stan je u podzemlju. Ajde da vas sad provedem kroz stan, ali ću sad od druge strane. Znači ovdje se nalazi dečja soba ili ofis. Stan ima otprilike oko 90 kvadrata, znači jedan centralni hodnik. Na desnoj strani gdje se nalazi mjesto znači, za perilicu. Također ovdje imaš kupatilo sa duše i sa toalete. Dalje dolazimo znači, do ulaza. U zgradi imamo sve zajedno 10 stanara, 2 štike, znači na ovoj strani imaš 4 stanara, 4 komšije s ovim stanom. Zgrada je 2019. godine rađena, jako moderna, dobro izolirana. Na drugoj strani, kako sam rekla, imaš 6 stanara, jako dobro, zato što nemaš puno komšija. Imaš znači, tu toalete sa handwaschbecken, sa umivionikom. Ovdje se nalazi isto, znači eventualno spavača soba ili dečja soba sa izlaskom na terasu, znači stan je jako svjetal, neko ko traži da se u suncu budi, onda je znači, ovo idealna opcija. Znači iz prozora se sa 3 stakla imaš ove rafstuas električni, ima isto za mušice, za insektni šuc. Ja, ovdje je velika terasa, znači baš je znači, sa kompletno, znači jedan ek-stan. Sad ću vam znači, da pokažem znači, sa ove strane. Ovdje isto možeš faktički da uđeš u bašću. Mi smo nedaleko od centruma, znači od Uvana ne treba ti ovdje nikako auto. Jer je stan jako dobro povezan, znači imaš U1 metro, sa njim dođeš za 15 minuta do Štefansplaca i te velike Einkaufscenter. Onda dolazim u primaću sobu sa kuhinjom. Kuhinja bi isto ostala tu, deo cijene. Garaža je isto u cijeni, imaš isto da možeš da priključiš za e-auto. Kako sam rekla, 89 kvadrata, za knape 90 kvadrata imaš sve zajedno stambenog površine. Parketi su svuda, greje se sa gasom, podno grejanje. Kako sam rekla, 10 stanara 2019. godine. Početna cijena nam je 650.000, pa nas kontaktiraj samo kod Klasan Apartman Immobilien.